Hello, boys and girls. Okay, now this is our English alphabet. Here, 26 letters. Now repeat after me. A, B, C, D, E, F. Okay, again. A, B, C, D, E, F. Good. Next. G, H, I, J, K. G, H, I, J, K. Good. L, M, N, O, P, Q. L, M, N, O, P, Q. R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Goodbye.